tuona nikitukwataho ijo agambirega abantu bona babere yongu obukama abantu kandi nikimanyisa ngo icyo rakora cyona nyowe kindako n'icyo rakora no butukoza abukombeka turo obukama tubulibwo mukama obukama tubulibwanye no mukama obukama tubulibwanye ka minister rundi gatwa obukama bwiti twena abantu kandi bujuranizwa twena kurangwe kitwateka ucyona ubwarayombe kisomero lyombe kiretoro ubwarayombe kirwaro lyombe kiretoro ubwaragendo ko kwendimiro enungi muno gikoliretoro buli kintu cyone kiringe cyo rakora ucyoniretoro nikimanyisa ngo itwena bujuranizwa witu kuratwayombeka to ensi yetu kerekinu tulikaruzika emikoro yone negenda kuba kandi amanu mune kimanyire ngo empango negenda kutoma empango kutoma ni kuja kutandika nkasanka mwenda za rwebajo undezi hangwe kandi aho no mkuja kuhora abanyamirwa bona amatumwa amahanga gamuhurago muja kuba numero y'inyabatayara kuba nikimani muja kwa mulo hanu amukora gweito gwa tayari West TV ha YouTube na handi ninkambere tuli YouTube channel zona nimbasaba mwide murole emukoro nko kweva yo kutomesa empango kandi wege utorarugaho ibintu byo namija kwa hano amusanga hano amkuja kuba nimurora amkuja kuba nimurora abanyamirwa bona itu abantu tujya kusiba ikiro cyo nabandi turalo hakuba nyencha ndo tujya kwa tujaguza empangege ati gatwali abakira saiza ubugambera umuntu uti empango ni tom ali umuntu watali watoro sobora nkwasobole kwana kwetegereza kurungi ikintu eki nikimanyisaki umuntu watali toro tugambe empango ni nikimanyisaki chakubere kurungi muleta ho umuntu ondi webyenzarwa muno kunkeraho ogunwe minister wakalita unira kutwara ebyo pangwa nebyenzarwa butukupasora akataito empango kutoma nikimanyisa mu rujungu twakugeze coronation anniversary out bantu twijuka ekiro cyarukira abasejo mukama yajumulire mwengoma byone byabayireho nakubyatandikire kumuletera amahango rundi amacumu kumuletera empango rundi engoma kugijumura kujuki abantu nkinu cyabayireho kana rukira abaseja kuleka abantu ndi abatungwa bingunyo cyaliki cyali mukama watoro nco tukore empange kandi tugame empango ne toma nkimesa tugaruka mu bwo mukoro gwabayireho ne mukoro yone ne migenzo yene yabayiro kireki abwira abaseja bakanajumura ingoma yabayisenkuru omukoro ko gwarukira abaseja tukorebe kwezi 12 11 okwa mwenda buli mwaka kandi nukwebere kwezi 12 tujaguze empango yebere tomere iyo kwezi 11 mu butongole empango yito tandikiro kino empango ne tandika yenja tujagijaguza tumale tugigule tweta kwigure empango mukoro kujya kuba samukaga gwekiro nyenkia abarabalo hanti manyeri samukaga kwikono bolano chakwere kundi nabo ijorora kwigure empango nikimanyisaki de mukorendi ito kujaguza nikugumizamu tukuwa kiro cya nyencha nikujya kugumizamu abokube empango ine ebichoka bingi muno ebyegenda kubanira bamu timanyero muramunyitegerize mpaka umuntu wakwetegerize soboro kuteto na hao beni sabo muratungo wiye musokweta igato letu akutwara ibyenzarwa ugunwe wakinisa singuzi Moses Amoti rundi omumanyere muno umbani mukorana mweta mwesigeze bidayo aboki ogunawe nabikenga muno hati obutukubantu bazaho na twenda omuntu owakwiza hampango rundi omuntu akwiza hampango bintu ke byasebere kuba na expectinga kusanga hampango bintu ke bishaka ebyo omuntu watali watoro ebyo atamanyire bikuja kubaho culture ways ebintu nkebyo abantu babimbe expectinga hampango nyinji omuntu watali mutoro rundi no mutoro atakejaga karuzika hano ekyo kubanza ekyo ararwa cyona kijja kubakishaka halivu butumbe ni kusaba ngo icyo tamanyiro kaguzi kandi kaguza mukugacho nikimanyisaki ngo kunganiye kutandikira amahango gona uri amacumu nuje kusanga aloho empango yaba kama bona kurugo mukama okubanza kaboyo limi kasunkwanza okubanza kugarukira mukama utwine sazinu oyimba kabambe gurukiryo ukano uje kubona uhura mbagamba empango ya kaboyo empango ya kazana ruhanga empango ya rukira basajja rukidi empango ya chiyebambe bona abakama bona empango zawe zibakoseza na mangu gabo je kubona ugarura hano nikumanyisa ngo ebi byona karaba saija nwabine sazino abokuba no mukama utwine watoro waro sazino obeireho mu leadership yo omukama nunku kwabiro okaba deputy wa information hatwa gakolwa all minister wa information mu leadership yo kurugahamya kaye esatu akana bwe yazumwire mpango kujya hati ugali kujaguze emyaka 30 bintu ke ebyasowe kubana koraha abantu bato ekyo kubanza ningonza kusimba kandi kutabara cyo rukira abasejo mukama abokuba akafoka mukama ine emyaka 3 itwe nkatoro omukama bwamara kufoka mukama abata cyali mwana
so nikimanyisa oya myaka soka kamaze kufoka musaija kandi yaho nko kumanye barego bya Uganda akabene kukora nko musaija atali nko mwana kandi akabene kukora nko mukama bingi mine byabayero kandi sazo n'imyaka 7 tugenda kuzaguza jumire ngoma agutamba alengero muno kurana arwanira unasakira abantu be nasakira abantu be mbyo burambuzi nasakira abantu be bomumezi alambero ugenda marwaro nkabuhinga n'ubundano misani kabarore na handi jo kusanga integeke za gutambeza akoze kuletara abantu byanjabi kuletara abantu ibitabambe so kubyama ambe ogiye kubajanjabira iyo reke cya tourism munde byo burambuzi agutamba abayire wamani muno mukwebembeza rundi mukuru wangu yatunda ihanga liti Uganda na Toro munsi zindi za heru mukimanya agutamba imyake inteto mune yegwere ku bibya binagumu akatembo urusozi rwito rumanyere urwenzura rundi nyo rumweta rwenzori agutamba akagenda mpaka amansonso yali kuri iguru ambali ebirika aha kana yoleka abantu abensi yona oburungi bwa Uganda kandi kiramuno oburungi bwo bukamabwe Toro sazunu obwano genda obwano kosa Uganda Airlines ijo kuba oja kutangirirwa iraka nekisani cyarukira baseja nakuraliza ngwijenka ujorambule Toro ujorambule Uganda agutamba tagarukiraho abayire ambassador rundo muntu wakugambira abantu kwerinda kagingo y'Oburaisilimu abayire United ambassador wensi yona kandi agenzere mu bitwe capitalism na bimu nagambira insinganto n'abantu nyekeitu kurangu berinde kagingo y'omwerero agutamba tagarukiraho ambere kubaliza sazinu nagenda kingoraho one of the best rundi ICT center ya man mu region yetu munumbuka mabwetu no mwihanga ege tugieta King Oil ICT center ege mutu kuli ambigaze yetu ziri enkuru mumanyere kuli mutu a parliament yetu ndarukato rukureto rwensanju kandi ege niza kubane tendeka ensinganto mu bintu bya kalimagezi mu bintu byo kosa AI mu bintu bimanyesa na kumukimanyere ebintu byona bya computer bya kalimagezi inyo numjeta digital era ne bintu bindi tokenda gamba so agutambike na kingora mutongole kandi za kubane konyere ensinganto zaitu kuraza yega kandi za kuguka mu bintu ebi bya kalimagezi no kurangu bakore mirime egenda kubayamba uzo nkinsinganto kuraba baba kurungi nka abantu baleta sente makagabo nebindi twine King Oil Model Farm farm ginkoto munu elugaki munyamasaza ya Chenjojo oku misaza eliamwenge ya Matemba afama aho ebindi mbembalizeho handa hakaho nabagambera bike biriyo kandi abwaki agutamba akatandika ofamu egi ebyo nagutamba nabikora kurorangwa abantu be batunge cyo kuroraho kuraba bayisaho nka abantu kurora batunga sente zabo zisoro kubayamba nka abantu kandi sikakonyera makagabo bakaba abantu abamani agutamba ayine ngenderwa itukweta King Oil 25 years development agenda runde ngenderwa yenkurakorane kama batore imyaka 2 egeniza kugenda mpaka umwaka 2045 mungenderwa mwalimu ebintu bingi muno alimu kumite byo burambuzi alimu kumite byenzaro no pangwa baitu alimu kumita kunywanira Toro musizindi unumbuka mabundi no kuratwaleta abantu bengi muno kujana kuragana naitu abo kuba abagamba Toro ngumbuhanyenka akamere bwogo mbitoke no kore kintu no gyan kigenda kukora kandi kumtikoraki abo kubyo gambere nyo nikikora nyenka kuno sanga aliyo muntu kuli wakimanyire wino obukugu kandi waswa kukonyera kore kintu kibachikora kurungi so ebyo na birimu alo ibyo gamba ngu ndembe benkibalize cyo kurwanisa kagingo yo mnywerero no cyo kilimu twine kutendeka ensinganto mu byengaro ngo kumikimanyire sazunu kusoma kurungi muno baitu obokubotena ekintu cyo nishaka gukora n'engaro zawo kusoma kwa kuba kutene mugasogwa man muno so nikimanyisaki agutamba ngo nobwarabone degree yawo nobwarabo tagenzera isomero nobwarabyo kamara senior 4 nobwarabo kamara kitebe cya Musanje nikimanyisa ngwiwe nikimanyisa ngwiwe no sobora kutunga ubukubwobu okekonyera oketandikira business yawe okuyitandikira ekintu kisakuleta senti we nko muntu echa gutamba chikoze kandi tugumza mukikora obuntu kwataniza nebitongole ebindi nka Uganda Industrial Research Training Institute ege ya Kampala egibuli katugambe buli mezi nkasa tunetwara abana ku Gatoro Kampala negena ne batendeka mbyengaro mu byalani mu welding bundu kupoche ebyoma nebintu ebindi bitakwenda kubazaho sazuna kuba bingi muno so nko kuja kutabuza empango yentia
it is a traditional event. Bintu ke yoso kugambira ko muntu wali mukwenda kwijja mpango nyenshi otikinu o dress code maybe erieti bino of course mwine honka rules mkuba mwine nko kam hati banzu ugambira umugenyi wali mukurata yari rest yamanye undani ngenda haruzika nseme kugenda ndinti rundi kinu ntachikora kinu nchikoli echo kubanza ntakagenza dressing code empange ntugitekanize ntugendera hamutu weguru kugamba nkurwaniro bwebembezi bwe kigenderwa no kurora hala ekichweko bokuba no kirora enkurakora nayo no kugenda kwacho mu maiso kirikisani hake ekyabebembezi abalinka kichweko ubwaragendo kasange kichweka kigenda mu maiso umanye ngunabebembezi abali munava kozereke bali aha so agutamba na tuijukia no mikero nibona batujana bagamba ngo twantu kama bembezi ntugenda karuru ntubasaba mukoma abebembezi abagenda kubanira toro abembezi abagenda kwembeka toro abo kubamba gambire ngo obukama niwe nanyo tali mukama wenka agutamba ntumsima akuba mukama weitu akayikiriza yagamba nyonja kuba mukama wanyu baitu kuombe ko bukama bwa toro cyange naiwe nko muntu tugenda hanjwara atikala hanu alehenjwara etekirize bwao baitu nko kutora muti nyo wigatwa nko kunjweire umutekaniza weitu ono atenyi nko kwajweire mbere ninsabo bucyakwe nikisoboka nikwijojweiro umusaija ujwale nko kunjweire kanzo yawe kurunge kizibaho cyawe oije karuzika okurate oije tujaguze mpango atenyi wange rundi abakazi mujwale nko kwatenyo gwajweire aine suka ye kurungi aine kitambike mundoku aine akateteike umwekindikiro byona biri yawo mbere ninsaba ojo jwale nko mutoro wena eginye njye tukikirira nkaruzika ecyamani muna abarabajwere mpali tubentu basabuke muna abayisiki otejojirano mpali mwenge ya matemba ne ya masirumu kinywena tubaralize no tukugenda footpot mu rubuga mbere embuga nkuru ndambere karuzika kiri inywena tubaralize ndona no kuraliza alisele ntagambire amasaza gona ngagambire inywena mwije amasaza gaitu mwenda inywena nitubagonza kandi tubaraliza kwija ampangeno mbenye bero ababurasha aburasha msogamba kandi itwe kawatweba abantu ita ababurasha kuruga mugusu kabende kasenda rwengaju busoro hansi mo inywene myenda twarambere muri munsonda zensi mwije kandi kumalira nyenda kuraliza abanywani batoro torenu insitoro habo kubina abanywani bengi muno robogendo karambya fayibwo bukama tore katandika na abanywani alo ubiro bundi omukama wetu kaboyo na cyebambi ubara biro kunkole bali bagenda Buganda kabalega amhambize omukama wetu cyebambi na nyina bara bankolo tukarabanu ka mwenge ibanda then twagenda ankole Buganda ntukole kangu abo bona abanywani batoro so nyenda kutwara umugisa kuraliza abanywani baitu bona kuruga ankole kuruga Busongora kuruga Bunyoro kuruga Buganda kuruga Eastern DRC kumikimanyere omwako rukumyo Rwanda alo amasaza gatora gagenzere Kongo abantu bitu ba Mitego abantu bitu ba Mboga abantu bitu abarugura kuruga Bukumu ijo twetu no mukamondi mbwene gijo inywena kuruga mu nsonda zensi zona nitubaraliza kandi abatali mu Uganda tujja kuba tuli live rundi hambeho hamukora gwa tayari west inyo abali nsereza amayanja twine Salt Media nabija kwa nbole ko mukorogu twina aba NBS ko mukorogu twina aba UBC twina aba NTV wanboleke mkoregyo na tubeni tubasaba mutungo ubwire murole emukoro ya toro mujaguze ne mpango kandi ekindi nyo abala TikTok na handi osokwa takisimukawe no sinduko kwenda bwawe no busindikira gutamba no mutabaro cyo no tabaro cya toro kana tabaro cya myenda ya toro nebe bigambe bingi muno nimbasima mwebale muno kundaleza kanimbasima mwebale muno kurogana na Toro Kingdom mwebale kugonza toro mwebale kugonza Uganda kanimbagondoza obusinguza na byende bigenda kwa kandi nywena cyakatano nimbendana anaka mutamusigayo nyaka hangora wange mutamusigayo manager nabandu bona abamani abahiguro kubona mbalete bona bayije barole toro kandi bajaguza no rukawa site mwebale muno Mwamuhulira Minister of Information habo kama Toro Kingdom na kugambera iwe nyencha izo sole kono experiencing ebintu ebyo takaroraga tumazire emyaka buli mwaka biri kwezi 12 to celebratinga emyaka etalkusana
baitu nagambira guno mwaka ekintu kindi ekiri very different nikiza kuba kiroho nyentia ebyo nantuza kuba tukuletera hand live hata ya rest obuntu kuoleka omukama na zumura engoma yo kadi na celebratinga emyaka ye 30 eya mazire ayebembire ito abantu abatoro ebyo nantuza kuba tukuletera hand live hata ya rest TV iwe chamani muno nyenchi otakwata remote yawe mbaire Justin Nyakaisiki and kuno Motoro region.